tadi udah kasih. Salim mau ngasih lagi. Hah? Salim. Sini dulu. Biasa guys, ondel-ondel datang guys. Langganan kita ya guys. Lama-lama sih berhenti di situ ngapain? Oh itu sepertinya ondel-ondel yang pelit itu guys, yang nggak mau joget. Gak apa-apa lah. Yang penting ondel-ondel. Gitu pelit sama joget guys, kameranya buram guys. Udah dulu ya guys, jumpa lagi besok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Titi Susi Biari. Waktu